ima vremena koliko hoćete. I onda uzmete tako različita drva i onda se bavite time. Koje to pismo? Pa to sam vam poslao, da. A ovo je moj novi cukan koji će doći, Labrador, treba doći tek mu je 3 mjeseca. I on će doći. U pitanju je bosančica. Bosančica. Napisao sam svoje ime sa bosančicom, a ovo je šljiva, drvo šljiva. A ovo koje je drvo? To je šperploča. Šperploča što mi liči na boksera. Labrador. Nije bokser baš. Bokser je malo... Jednostavno čovjek se pozabavi tom, kako se zove, to je jedna tema. Evo ga stigao, vidi ga. Kako se zove? Tina! Još nešto. Tina, Tarne. Idi tamo.